ام دوی مها پیروز دا و مها روژه دا الحمدلله ام تفت گنه هاف و دوی مها روژه دا ام به هی گم دگنه هاف ام اتکلیک خوش ام تقازن ام لگنده خوشید کن جو عرف و عادات ما و نورمال اسلامی کملکی او که ام تقازن گوتش که خوش به المروانیه یعنی اسلامیتا خو مجبیر نکن ام دینی خوش بیر نکن ملاي صبي ام بشتي المجال شفقي بشتي قبل مشتكن ام تكمنا الذكر ده ام ذكر تكن فيجا رمضان ما بري قول صبيها ساعات تكون يفدميني ام الى هيك قصيدة تشكيل دينا سرهو برلوري ام جنديا شياردكن ساعات تكون يفدميني درابن خوارنا خو تشيتكن خوارنا خو تخون و ايغو تيل جامعه ديسا جماعتها ما جامعه باشا من الوري بجاخو بجماعتكن و ام ديسا 5 دقيقه 10 دقيقه ام درزا معالتكن يعني سورتك سورتي قراني وما هم عنها بغائبين الوري و ونداجينال يعني ور فنابون تنينه مرن تنينه ارتق هكذا كذا جيخوا ابدي ولا كذا جيخوا دبي يعني مرن لور تيرا كرن وذلك تسجنج دمنن وبشتي فناجي ام بلاد من ايغوت شي شيخوا وايغوت شي درازي كان دي انسان شفقه شغل اخوا ساعتك الدواء الشيخو تكن تخش هي عدنان بنقول له برينجي طبر تدانا جيران جيران تدانا طبر ترى ما هنقوله الحمد لله إيرو جاكدي أم دمها رمضان دنا وقتاغو رمضان خوشو بركته و ام گند olarak hamgas yani genç olarak hamid içine eşek avra eşe merdini o taşıylo gran sürekli gurbetiyen menin رمضان بيجا ام سري شفق زوهاتنا حالي حاضر بجمع خبره خو خلاص كر سري شفقة ام بروجينا و ام جبوني رمضاني ام بي داقنا بينكاية افضانا خبكن خاطري واحد
سری شفقه ام بروژینا و بهینکایی ام وی آفدانا خود کن وی گم هاتنا ویا بیجم خلاص کر وی جا می چن آوی کدیجی آفدن حتی چکی بی گرم و ایدیا می برمال چن ام اداره خوب و باجان و باجانات کن ایگو افدانوانیت کی ایگو خپارت کی yani her yeki hatta saat en geç 8'ta falan veri uğraşmıştı ben. Ev gündema ejbari van bacana çenin. Ma brin çandın. Yalnız vega bıçaki bacan bergo nema paratenin ağlabe gündema das vi medya taşi kırna. Yalnız heci ki em vana mesleki beriya heci em pe amel kin. اولم نف باجانی خوب حقشت کن ما خیار جیه کرم اولاد کجاش خوز منم ابجی هم اولو یا نو کلورا قستیم ما ویدری جانا حیوان حالی حاضر حیوان بچکی باش بونم او جی زافتنه نه ديشنا أريها مثلا إيصال بلاغو بالياما زحفنينا إيصال منشنا أريها وقت ديفاس أولي ديتر بالياما تكتا روجيا دا فيجج بناغو عائلي ورمش نكن جنج إيجو متقاتل مش ويزي كريد بون ملا شفقي تف ما أريها تكر تشون ما أوعيشة بالية بخباري تشتولو ما خلاص كرن ما أريها تكر أريها فكرن هاي يعني رمضان دا بركات هاي خوشي هاي حیوانچılığı هن هيا نزح من حيواني ما إدارة ما سرولي Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse. Olacak sensin tek çare, dertlerime gül Ahmet'im. Geldim huzuruna senin, işte sağında Ebu Bekir'in. Eridi gitti Ömer'in, yollarında gül Ahmet'im. Gül Ahmet'im, gül Ahmet'im. Canda canan Muhammed'im, kurban olsun canım senin, gözlerine gül Ahmet'im.
Niro meja xotin cemaata mate 20-25 insan ortalama cemaata mevle yani. Hatta daha beterten lebele kemtir nayn. Asriye jî em meja xwe asriyet kin û piştî asriye jî em muqabelet xwenin. Winzanin muqabele bi Ramazanê ve hatiye girtin. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. يسجل دعاء شو تعالى كم صابي يعني يكفي بيا خوش شو تعالى نابر يعني أبجي أوكل جمرة أميدك كم مظلها. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. پشتی عصرکی ام دهاتنا مقابله خو ما پشتی گو ما قرآن خو پیروز متخوند و هکا درز نظارو که هابی مدعوا نکیم و پشتر جا کدی گویش نه هنا هابن ام جا کدی ام دبنا بیرلیک ام پافرابون و ام دچونا آریهاف ام چونا عیش. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. مقابله مجی خوشه باشه 20 دوره ortalama نقابه پازدو 20 ده انسان تنه مقابله هم جی گنجن زاروش تن و پشتی مقابلش خو حتی مغربه سربست خورا دگرن هر کس کی دچنه بنا خود بردن دگرن مغربه جی ام الجامعه مغربه آزان دن ام فطره خود وکن باوی بخورما کم وکن. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على السلام حي على الفلاح. وأم لمجا خب جماعتكن مولو تسبيحات جي كن دبرن وأم تشنا خوارنا خودخن ام تشنا خوارنا خودخون لور فطار جي هيا ام هرجار هنك فطار الدن هنك ام تشد ورنا فطار خودكن هر صال ام دچنا مالها ام تشنا افطار يعني لغوند افت كل كما هي يعني دباكن جماعتا جامعه وجو جنج هبن دباكنا انا كيم الحمد لله افتش دبن يعني ام دچنا مالها انا كيم تشن خوارني تخون افطار yemeği dedin yaftandını am genç olarak düzenlemiştik ya koyu dasım bakına gençan bakına gundiya tava am genç olarak ve düzenlemiştik. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Umut doğdu güneş gibi bugün gündüz bitmez idi. Söndür mumu güneş doğdu artık batmaz idi. Bir lokma hürriyet için paramparça birçok ceset. Hürriyeti tatmak için korkular buldu cesaret. Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Kula kulluk sona erdi, gönüller Allah'ı sevdi. Hazır binlerce fedai bu yoldan vazgeçmez idi. Şerefe izzettir bize, İslam'dır ruh veren bize. Hazırız bizler ölüme, biz ashab-ı Uhdud gibi. Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Biz aşığı şehadete Kerbela'da Hüseyin'e. Hüseyin'in mektebinden geçenler çok rüzgar gibi. Ruhu besler oruçla namaz, mümin eder hakkı pek niyaz. Aç karnın halini anlamaz, nasip olur bu ayda ancak. Nasip olur bu ayda ancak.
Kalbe gelen nurdur Ramazan, merhametler pek olur ihsan. Cümle alemde surur olur, vecde gelir kalplerde iman. Cümle alemde surur olur, vecde gelir kalplerde iman. Hak insanı tecelli eder, nur iner kalbe amber amber. Dua dua göklere eller, açılırken mestir gönüller. Açılırken mestir gönüller. Her roş beri mağribi 15 dakika em vaazat kin nasihat kin özellikle fıkhi mesele fıkhi de ve rojiye farzın sünnetin vacibin yel mecani hakaza yani hatta Ramazan خلاص دبي ام بيجا مسألة فقهية ام خلاص تحقي روجية دبي تحقي الميجا دبي تحقي الزكاة دبي تحقي هنك مسألة فقهية وديدة بن ام هر روش 15 دقيقة بري عشاء ام وعزا خودكن Vece hamdolsun yani evet kilingeme pişti iftari am derbasi teravih hadbin. Teravihci yani ilgi edbinin yani genç olarak dve Ramazan'da da zahf hoşe yani ilgi zahfa. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. وقو عشاء ملا عشاء آبان دا أذان دا أم درابن البيجا خوي فرصتكن أم تراويح خودكن تبشي متراويح خو متكن إدي هركس بلاد بيت شيء حتى باشي في إيجو شخورة شيء كيوداسي هاي الورد شخورة درونن شخورة صحبات يتكن شاي خود بخون بخوازت شيء مالي درازة في شكلها روجا كما خلاص بي وطبعا pişti teravih ama god pişti teravih hacim çına şoram çına koyu da sit mame genca am toplanmış bin veri am durunun am sohbet ki xotkin siyeri am hayata peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem am tuazın am ba'almen elhamdülillah abi kemetçe dibece ego çalışmış ve hangi hazır bed bejem jbani gom meja xobkin u am ibadete xobkin am fıkıh abi kemet derkave derza fıkıh dibece mara جبنا قوم واتشتا ام زانيبن او بشترا ام چايا خود وخون و اتكن كيما فلو رمضان دوام تكن قدام جا الحمد لله جفعت زينينا حمو وكهفن حمن اسكري هفن اقربانا sayılır yani tav uzaktan olsa dibine akraba hiç bir şekilde pafçun o av jnava nadir kevi